Serius lah, Enzo Maresca nak keluar dari Chelsea. Info terbaru daripada David Ornstein yang mengatakan ada possibility besar untuk Enzo Maresca keluar daripada Chelsea and dia bakal ganti tempat Pep Guardiola dekat Manchester City. Fan Chelsea, korang jangan pula kalang kabut. Sebab apa? Chelsea sebenarnya tak nak pun lepaskan Enzo Maresca. Sebab apa? Diorang menganggap Enzo Maresca salah seorang individu penting. Plus Enzo Maresca ni masih ada kontrak sampai 2029. Tapi contohlah kan, kalau tiba-tiba Chelsea nak pecat Maresca, diorang kena bayar pampasan untuk lepaskan mamat tu. Ataupun kalau Manchester City nak dapatkan Maresca pun, diorang kena bayar pampasan. Tapi yang ni aku rasa pening sikit lah. Sebab apa? Chelsea dah ada pengganti in case kalau Maresca tu dah keluar. Aku tak sure sama ada fan Chelsea kenal ke tak pengganti kepada Enzo Maresca ni. Nama mamat tu adalah Liam Robb Senior. As a fan Manchester United, aku sebenarnya tak nak pun tengok Maresca keluar daripada Chelsea. Dia salah seorang manager yang memang agak bagus dan dia maybe boleh bawa Chelsea memenangi trofi yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Kepada fan Chelsea, korang nak ke Maresca ni keluar daripada Chelsea? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak.